Ke a lo dumedisa mo leineng la Morena le Moloki wa rona Jesu Kriste. Ke a lo amogela mo thutong ya ntlha e remeletse mo setlhogong sa rona sa ngwaga wa 2021. Maikaelelo a bodiredi jwa go ruta, teaching ministry, ke go nna le dithuto go fitlhelela 2022 ka January, fa setlhogo sa 2022 re tla bo re senelwa ke ba Ntlokgolo ya Catholic Charismatic Renewal Botswana ba National Service of Communion. Setlhogo sa ngwaga o se tswa mo lokwalong lwa ga Paulo yo Boitshepo a kwalela ba Roma, kgaolo ya 12, temana ya ntlha go ema ka ya bobedi. Setlhogo se tlhomilwe mo thapelong e neng e tshwerwe ka di 1 tsa Motsheganong 2021. Ke tumelo ya rona gore bontsi jwa rona bo ne ba kgona go tsenelela thapelo e, mme fa o sa kgona o ka tsena mo maranyaneng a Facebook wa lebelela thuto e mo Catholic Charismatic Renewal Botswana page. Setlhogo sa rona sa ngwaga o se balega jaana. Jaanong ba gaetsho, ke a le kgothatsa ka re na le kutlwelobotlhoko ya Modimo gore le neele Modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se tshelang, se se boitshepo, se se o kgatlang. Ke yone tirelo Modimo ya lona e lebanyeng. Lo seka lwa tshwana le lefatshe leno, mme fetogang ka go ntšhwafadiwa maikutlo gore le tlhotlhomise se e leng thato ya Modimo e molemo, e kgathang, e boitalo. Ke na Enid Simbule, mookamedi wa bodiredi jwa go rutuntsha, teaching ministry, wa Catholic Charismatic Renewal Botswana mo dioceseng ya Gaborone. A re rapeleng ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o Boitshepo. Amen. Re fe Gracia Morena go tlhaloganya masa itseweng a puso ya gago a senoga mo setlhogong sa ngwaga wa 2021, mme a re seditswe re leke go tshela tseo tse re di ithutang ka Morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Kgaolo ya Baroma 12 e tumile thata, bogolo jang ditemana tse pedi tsa ntlha. Go na le puo e reng fa o ka tlwaela sengwe thata o felela o se nyenyafatsa, mme jalo seo se ka dirafala ka temana dingwe tse re di tlwaetseng mo go felelang re sa di fe tlotla e e tshwanetseng. Mme e re fa re eletsa go di tsenya mo ditlhaloganyong tsa rona, re felele re di bua fela, mme re sa ele thoko thata gore di bua di reng. Seo se diragala gape ka dithapelo tsa rona tse re di tlwaetseng, tse re di ithutileng mo bonyenyaneng jwa rona. Re feta fela ka tsone, mme re sa di ele thoko thata. Re itlhokomolosa gore ditemana tse di tumile, mme di dirwa ka mabaka a nang le boleng. Di bolela tse di botlhokwa, di bolela ka botlhokwa jwa polelo nngwe le nngwe. Di tlisa kgomotso le thutuetso mo baneng ba Modimo. Jalo he, ke thapelo ya me gore le fa temana e ka tswa e tlwaelesegile mo go kalo, e ka re Modimo o ka re thusa, ra ela thoko thata, ra ithaloganya, mme ra dumela ebile ra tshela ka fa e re rutang ka teng. Temana e simolola ka kopo ya moapostola, mme se ka tshwantshangwa le fa mopapa Pope Francis a dira kopo mo go rona mo malatsing a segompieno. Motshepi Paulo o re rotloetsa ka fa re tshwanetseng go tshela ka teng re le baKriste. Kopo e tshwana fela le fa batsadi ba kopa bana ba bone go dira tse di siameng. Nna fa ke kopa bongwana ke sengwe, ke dira jalo ka lorato.
Ke jalo moitshepi Paulo o re kopa jalo ka lorato. Moitshepi Paulo o bua ka botlhokwa jo mme ebile a amegile thata. Nna ke mo utlwa a re, Inedi, ke ka lerato le ke nang le lone mo go wena le Modimo ha ke go kopa gore o tshele ka mokgwa wo. Kopo e tshwanetse go gapa maikutlo a rona jaaka re simolola go tlhaloganya thuto ye. Kopo ya moitshepi Paulo ya re ka mautlwelo botlhoko a Modimo. Ke eng a re ka mautlwelo botlhoko a Modimo? Nnete ke gore fa mokreste a sa itse mautlwelo botlhoko le gracia ya Modimo, go tsile go nna thata go dira thumo ya Modimo. Modimo o otlolotse mautlwelo botlhoko le gracia ya gagwe go mongwe le mongwe. Ka jalo, fa re isa evangele ko bathong, re tshwanetse go dumela mo mautlwelo botlhokong le gracia ya gagwe. Rothe re rekolotswe ka madi a gagwe a botlhokwa, e leng mpho e senang selekanyo, e re e filweng ntheng le tuelo, e leng setlhabelo sa ga Jesu. Rothe re filwe mpho ya tumelo, go dumela mo setlhabelong se re tshedisang. Re tshwanetse go dumela gore re bolokilwe ka gracia ya gagwe le mautlwelo botlhoko. Mme se moitshepi Paulo o a se tlhomamisa, mme a re ithuteng mo go ene. Moitshepi o simolola kopo ya gagwe ka lefoko jaanong. Bakwadi ba Baebele ba re bolelela gore fa re utlwa lefoko jaanong mo Baebeleng, re tshwanetse go ema ra ipotsa potso e botlhokwa. Potso eo e leng, jaanong ke wa eng? Mo palong ya rona, lefoko le re isa ko tseleng tse pedi. Tsela ya ntlha e re isa ko morago fa re leba dikgaolo tse di 11 tsa lekwalo le la ga Paulo, ko re bonang Paulo a bolela ka bontle tsela ya go bolokwa ga rona. Re bolokwa ka tumelo mo go Jesu Kriste le ka gracia ya Modimo. Tsela ya bobedi e re isa ko pele ko dikgaolong tse 5, kgaolo ya 12 go ya ko go ya 16. Re bona Paulo a re ruta ka fa re tshwanetseng go tshelela mo boamaruring jo a re bofileng mo dikgaolong ya ntlha go ya ko go ya 11. Mme rona re le bakreste, fa re tlhaloganya ebile re dumela mo bautlwelo botlhokong le gracia ya Modimo le mo tirong e e tsweletseng ya moya o boitshepo, re tla itshepisiwa ra nna bana ba Modimo. Moapostola o re kopa gore re seka ra tshabela kgakala nnete e e mo mafokong a Modimo, e bong mautlwelo botlhoko le gracia, nnete e e sa fetogeng. Mme morago ga go sekaseka se Modimo a se dirileng ka Jesu Kriste, morago ga go sekaseka boitshwarelo jwa dibi tsa rona, morago ga go sekaseka tshiamo e re bonang morago ga tumelo mo go Jesu, morago ga go sekaseka kgololo mo katlholong ya molao, morago ga go sekaseka botshelo jo bošwa mo go Keresete, morago ga go sekaseka tlhomamiso ya go dirwa baja boswa morago ga loso la ga Jesu mo sefapanong. Moitshepi Paulo o re kopa go tshela botshelo jwa rona le Modimo le bangwe ka rona sentle mo lefatsheng leno. Mme re ka kgona se jang? Re ka kgona jang go bopa le go godisa
botsalano ja rona le Modimo le bangwe ka rona re tsweletse re tshela mo lefatsheng leno. St. Paul a re, bagaetsho ke a le kgothatsa ka re na le kutlwelobotlhoko ya Modimo gore le neele Modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se tshelang, se se boitshepo, se se go kgatlhang, ke yona tirelo Modimo ya lona e e lebaneng. Ke kopo e lebaneng fa re leba se Modimo a se re diretseng tsone mo kgaolong ya ntlha go ya ko go ya 10 le motso. Lefoko setlhabelo le tshwanetse gore gopotsa setlhabelo mo kgolaganong e kgologolo. Mo kgolaganong eo modumedi o ne a tla ka setlhabelo fa pele ga altara go tla go bolawa, mme a se fe Modimo e le sekao sa go mo obamela le go mo direla, mme setlhabelo se fedisitswe ke loso le tsogo ya ga Jesu Kriste. Setlhabelo mo kgolaganong e kgologolo e ne e le go se supa. Setlhabelo mo kgolaganong e kgologolo e ne e le go supa go tla ga Kriste, konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe. Mme go tla ga Kriste le go fetsa tiro ya tefelo ya dibe tsa batho ba gagwe, Modimo o tlisa kgolagano e ntšha, mme a ntshe kgolagano e kgologolo, kgolagano e ntšha e leng tlhwatlhwa e kgolo. Mme se ga se re gore kgolagano e ntšha ga ena setlhabelo. Setlhabelo le mo kgolaganong e ntšha se neelwa Modimo kgapetsa-kgapetsa e le sesupo sa go mo obamela le go mo lebogela tsotlhe tse a di re diretseng, mme se ga se direlwe tefelo ya dibe. Mo kgolaganong e ntšha mebele ya rona e ntshiwa go nna setlhabelo se se tshelang, e seng nku, e seng pudi, e seng kgomo, e seng maiba, e seng dithunya, e seng sepe gape. Se se raya eng? Go ntsha mebele ya rona go nna setlhabelo se se tshelang ke go ineela mo Modimong ka tsotlhe, go raya Modimo o re Modimo ke wa gago, sengwe le sengwe, mmele, pelo le moya, ke ineela go nna motlhanka wa gago yo boikokobetso le boikobo. O Modimo wa me, o Morena wa me, ntirise go tlisa tlotlo mo leineng la gago. Ke gone go neela mmele go nna setlhabelo se se tshelang, go neela tlhaloganyo ya me, botlhale jwa me, maikutlo a me, dikeletso tsa me, ditoro tsa me, maikaelelo a me, bokgoni jwa me, botsogo jwa me, mmele wa me, batsadi ba me, bana ba me, monna wa me, mosadi wa me, ba lelapa, se ke se tlhaloganyang le se ke sa se tlhaloganyeng, tsotlhe tse ke di neela e le setlhabelo se se tshelang, e seng se se suleng. Itemogele se, go na le dintlha tse pedi ka kgolagano e ntšha le e kgologolo. Sa ntlha, kgolagano e ntšha e farologana le e kgologolo jaana. Mo kgolaganong e kgologolo setlhabelo se tlisiwa kwa altareng se tshela, mme se tloge seswe morago
go sena go dirwa setlhabelo. Mo kgolaganong e ntšha re tla kwa altareng re sule ka ntlha ya dibe tsa rona, mme Modimo a re tshedise ka moya o boitshepo, mme re tlise mebele ya rona e le setlhabelo se se tshelang. Jalo go ntsha mmele e le setlhabelo se se tshelang ke go bolaya dikeletso tsa mmele, ke go tshelela Modimo fela. Sa bobedi, kgolagano tse di tshwana ka gore tsotlhe setlhabelo se tlisiwa se le boitshepo ebile se kgatha Modimo. Setlhabelo se se tlisiwang mo kgolaganong e kgologolo se a bo se sena selabe sepe, mme e ne e re fa setlhabelo se se tlisiwa, moporesite a se itshepise se nne boitshepo gore se amogelesege ko Modimong, mme Modimo o batla se mo go rona gore re mo neele mebele ya rona go nna setlhabelo se se tshelang se se boitshepo. Bakao lengwe re sokola thata ka sebe, rotlhe re a leofa, ga gona yo o siameng, mme tshiamo e dirwa ke Modimo mo go rona. Ka nnete tsholofelo e mo go Keresete fela. O belege mekgweleo ya rona ko Calvary, mme a re apesa tshiamo. Ga rena seabe mo tirelong e ya go siamisiwa. Tsholofelo ya go itshwarelwa dibe e mo go Keresete, mme re utlwa moapostola Paulo a re kopa go ntsha mebele ya rona. Boitshepo jwa rona ga bona boleng mo Modimong. Boitshepo jwa rona ga bona boleng mo Modimong. St. Paul a re, jaanong mebele ya lona e swang, a boleu bo se tlhole bo e laola mo lo ka utlwang dikeletso tsa yone, gape se neeleng boleu ditekololo tsa lona go nna didiri tsa tshiamololo, mme e neele Modimo jaaka ba ba tswang mo losong ba phela, ditokololo tsa lona di neele Modimo go nna didiri tsa tshiamo. Gonne boleu ga bonke bo lo laola, ka losi ka fa tlase ga molao, lo le fa tlase ga bopelotlhomogi. Romans chapter 6 verse 12 to 14. Bakao lengwe, fa re ka tlhaloganya thuto e ya ga Paulo, re tla itse gore re tshwanetse go tlogela go dumela mo go rona, mme re tshepe Keresete fela yo re itshwarelang dibe. Mme re senke boitshepo ka tsotlhe tse re nang le tsone le ka gracia ya Modimo. St. Paul o botsa gore tirelo Modimo e lebanyeng ke efe? Ke go neela Modimo mebele ya rona jaaka setlhabelo se se tshelang. Go ineela ka pelo yotlhe, ebile re dumela gore seo se tshwanelwa ke go dirwa. Ditlhaloganyo tsa rona di tshwanetse go bo di tsepame, di dumela fa e le selo se se siameng go direla Modimo ka tsela e. Re lebile gore ke mang ebile o re diretse eng. Go a tshwanela go neela Modimo mebele ya rona jaaka setlhabelo se se boitshepo se se kgatlang. Nna yo ke biditsweng go nna moobamedi, thuto e e tlisa phetogo mo bodireding jwa me. Ke bilediwa go obamela ene yo ke mo ratang, e seng fela
ka lentswe mme ka pelo le ka moya. Ke tlisa tsotlhe tse ke nang le tsone. Dafite o bua jaana a re, gonne ga o natefelwe ke setlhabelo, nka bo ke se ntsha. Ga o kgatlhwe ke setlhabelo sa phiso. Ditlhabelo tsa Modimo ke mowa o kgobegileng. Wena Modimo, ga o kitla o nyatsa pelo e kgobegileng e e phatlogileng. Psalema kgaolo ya 51, temana 18-19. Bakaulengwe, fa re ka leba se Modimo a se re diretseng ka Jesu Kriste, re tshwanelwa ke go ineela ka mmele, pelo le moya, go nna setlhabelo se se tshelang, se se boitshepo, se se kgathang. Mme ke selo se se siameng thata seo. St. Paul o re kopa go dira jalo, re lemoga fa re ikaegile ka Modimo le mautlwelobotlhoko a gagwe. Bakaulengwe, thapelo ya me ke gore re tla reetsa kopo ya ga Paulo. Ke tshwanelo go ineela Modimo jaaka setlhabelo se se tshelang malatsi otlhe fa ke mo obamela kana ke mo direla mo lefatsheng leno. Se ke tshwanelo fa ke lebile se Modimo a se ntiretseng ka Jesu Kriste, yo e leng motlhodi wa me bogolo jang. Mme ke ka palelwa ke eng go supa fa Modimo a nthata? A re rapeleng. Modimo yo ko legodimong, o re thuse go rata ka mmele, pelo le moya, le go rata bangwe ka rona jaaka re ithata. Se ke tshoboko ya molao wa gago. Re eletsa go dirafatsa merapalelo. Modimo o sa kgotleng, dikeletso tsa rona di lwa le rona. Mme re fetole Morena ka go ntšhafatsa ditlhaloganyo tsa rona, gore re tsepame go go direla ka go dira thato ya gago. Re rapela ka leina la Morena, ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen.